Eguno guztioi, buenos días a todos. Anaia Rebok, domekero batzen gaitu jaunak bere heriotza eta berbizkundearen misterioa ospatzeko. Eta domekero eskaintzen deusku, bizia emoten dagoen hitza, bere aztetik jarraitzeko, bere barri ona iragarteko, bera ezagutzeko eta bera lagun urkoarengan onartzeko dei egiten duzu hitza. Jesus jaunak bere jarratzaile izatera gomidatzen gaitu. Cada domingo el Señor Jesús nos congrega para celebrar el misterio de la muerte y resurrección y cada domingo nos ofrece su palabra, palabra que da vida, su palabra que nos invita al seguimiento y a anunciar su buena nueva, a descubrirle a Él y a acogerle en el prójimo. Iniciamos la celebración puestos de pie y unidos en el canto. Eta guztiok egin kantu, jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Zein gozota ederdan, alaiolka elkartu, eta dano batera. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jangoiko gure aitaren eta Jesukristo gure jaunaren grazia eta bakea zuekin. Bedenkatua Zenideok autorta iguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna biozurratua salbatzera etorria, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna pekataria idei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoiz egiteko, aitaren eskui aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Amen. Aintzar zeruetan jangoikoari, Aintzar zuri jauna, ta eskerrak zuri. eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei, hain handita den zaitugulako,
zu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zeu bakarri santua, zeu bakarri jauna, zeu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainkoa aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egintakigun otoiz, jainko jauna, espirituaren bidez seme-alabatzat hartu gaituzu, eta argiaren seme-alaba egin. Egizu ez gagizala inguratu uzurraren ilunpeak, eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi ederrean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizitata gizaldi eta gizaldi guztietan. En la primera lectura se nos presenta a Eliseo, que significa Dios salva y que es heredero del espíritu de Elías. El profeta es acogido por una familia. Erregeen liburutik. Behin baten Eliseo zunandik zehar joiala, hango andra beraz batek bazkaltzera eroan eban. Eta arrezkero Eliseo handik igaroten zan guztietan, aregana joaten zan bazkaltzera. Andreak esan eutzon zenarrari. Begira, badakit jangoikoaren gizon hori santu bat dana. Egin deiogun etxe ganean gela txiki bat, sarritan dator gurerata. Jarri deiogu zan anoea, mahaia, aurkia eta argimutila, gurera datorrenean berton gelditu daiten. Halako baten etorri zan Eliseo, gela aretan sartu eta bertan etzun zan. Eliseok Gehiazi bere morroiari esan eutzon, zer egin geinke andra honen alde? Gehiazik erantzun eutzon, ez dauka umerik eta bere senarra zaharra da. Eliseok Gehiaziri, dei egiozu. Dei egin eutzon Gehiazik eta atean agertu zan Andrea. Eliseok esan eutzon, datorren urtean, sasoi honetan, seme bat izango dozu besoetan. Jaunak esana. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna derasoko gizaldiz gizaldi. Esan adozu maitasuna betiko dut eregi. Zure leialtasuna zeruan dozu sendo jarri. Jauna zure maitasuna abestuko dut
batzu zuri posesoio egiten dakian herria, jauna zure aurpegiko argitan 2000, zure izen ez dira beti poste, zure zuzentasunez arrotzen. Jauna zure maitasuna abestu oto begiren begi. En la segunda lectura, el apóstol Pablo anima y exhorta a su comunidad a vivir el bautismo por el que se participa en la muerte y resurrección de Cristo. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, bateoaz, Kristo Jesusi lotuak izan gareanok, haren ariotzari lotuak izan gara. Bateoaren bitartez beragaz eriotzan obiratuak izan gara. Kristo hilen artetik aitaren aintzaz biztua izan zanlez, gu ere biziera barri baten ibili gaitezan. Beraz, gu Kristogaz hil bagara, sinesten dugu bizi ere, beragaz biziko gareala. Izan ere, badakigu Kristo hilen artetik biztu zan eskero, ez dana barriro hilgo. Eriotzeak ez dauko aregan gehiago aginterik. Haren hiltea pekatuarentzat behin betiko hiltea izan zalako. Eta haren bizitzea, jangoikoarentzat bizitzea da. Holan bada, zuok ere euke egizuez zeuen buruak pekatuarentzat hilak lez, eta jangoikoarentzat biziak Kristo Jesus gure jaunagan. Jaunak esana. Aleluya, 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 aleluya. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Anunciad las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Jauna zuekin Eta zuren espirituarekin. Jesucristoren evangelioa Mateo deunaren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo.
el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Jaunak esana Zenire maiteok, gaur urteko 13. domeka honetan, Jesusek bizitzara, askatasunera eta jangoikoaganako konfiantzara deitzen gaitu. Ez da gure bizitzako preokupazioak alde batera iztea, baina ez da ere triste edo bildurtuta bizitea. Jangoikoa biziaren laguna da. Eta beti emoten dauzo bizitza eta esperantza gehien behar dabenari. Zabaldu daigu zanba bihotzak eta jaunagan konfiantza, geure konfiantza guztia ipinten, jarriten, alegintu gaitezan. Esta semana está siendo muy especial. Comenzamos la semana con el inicio del verano, Uda Tempora, solsticio de verano. Nos hablaba de la grandeza, de la armonía, de la belleza de la naturaleza. Pero nos ha golpeado de nuevo la fragilidad con la noticia tremenda del terremoto de Venezuela y de Japón. Nuestra celebración de hoy puede aportarnos no demasiada luz, porque no tenemos esa luz que quisiéramos, pero sí un poquito de fuerza, de sentido, de confianza en los momentos de dificultad de nuestra vida. Nuestro Dios es el Dios de la luz, de la energía, de la fuerza, del bien. Es el fuerte que nos da la nueva fuerza, la nueva savia, la armonía y el gozo para el que estamos hechos. Nuestro Dios es también el refugio firme, la roca firme en medio de los temblores de la tierra y dificultades de nuestra vida. Para nosotros los cristianos, Jesús es ese nuevo sol, esa nueva savia que da sentido a nuestro hoy y a nuestro mañana. Los discípulos de Jesús habían puesto toda su esperanza en Él, pero se encuentran con las dificultades propias de la vida humana. San Mateo quiere animarles, quiere infundirles fuerza en medio de esas dificultades como son la persecución. Para ello, les recuerda las palabras del Señor que hemos escuchado en este Evangelio de hoy. No tengáis miedo a los que pueden quitaros la vida del cuerpo. Temed a los que pueden quitar la vida del alma. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que pierda su vida la encontrará. El que os recibe, a mí me recibe. Palabras no fáciles
de comprender las de este Evangelio de hoy. Nuestro mundo de hoy, el mundo actual, es muy complicado, difícil, pero también es un momento complicado y difícil, el momento actual, y nos invita a la esperanza y a la confianza en el Señor. Nuestro momento actual está lleno de conflictos, con el golpe final de esta semana tan tremendo del terremoto de Venezuela. En este momento tan complicado, en este momento tan lleno de oscuridad, de dolor, debemos poner el centro de nuestra vida en el amor a Dios, que siempre cuida y protege, aunque no lo vemos muchas veces. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Podemos preguntar con la pregunta que han hecho grandes sabios, filósofos y hombres de fe. ¿Dónde estaba Dios? Y no han encontrado ninguna respuesta. Debemos poner la confianza en la bendición y la protección de Dios. En este momento somos nosotros la semilla que ha de crecer, somos esa estrella que ha de brillar, somos esa levadura, ese grano de sal, esa antorcha que ha de alumbrar con la poquita luz que cada uno tenemos. Esta es la sabiduría del Evangelio. El que pierde es el que gana. El que da es el que recibe. Sabed que cualquiera que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fresca, tendrá su recompensa. Yo quisiera infundiros hoy no angustia, pero sí preocupación por todos los que están sufriendo en este pueblo hermano. Muchos vienen aquí a nuestras celebraciones y están angustiados porque no saben nada de su familia, de los seres queridos. Se han quedado sin nada. Por eso, lo único que yo quiero pediros esta mañana es empatía, 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 preocupación, amor, cariño, oración. Pero también quiero pediros un vaso de agua fresca. Cada corazón puede ver cuál puede ser ese vaso de agua fresca para aquellos que en este momento están sufriendo tanto, tanta angustia, tanto dolor. Nos ha dicho el Señor, y os lo repito, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántos vasos de agua fresca necesita este pueblo? Porque cuánto está sufriendo durante tanto tiempo. Con esta actitud de empatía y de fe y confianza en el Señor, cantemos Sinisten Dot, Sinisten Dot. Sinisten
sinisten dozue jangoikoa, aita algustiduna, zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dozue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, ama Virginagandik jaioa, nekaldu eta obiratua. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dozue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, hilaen biztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Ahora, en un momentito, vamos a unir nuestro corazón, vamos a hacer que sea empático y tengamos muy presente esta intención de los pueblos vecinos, de Venezuela y del Japón, en este momento tan tremendo y tan difícil. Konfiantza osoz zabalduko dautzagu bihotza jangoikoari gure otoitza aurkezteko. Aita santuaren alde, para que el Papa León sea firme en la proclamación del Evangelio y anunciador del amor de Dios. Eskatu diogun jaunari, Zure jauna gure herrietako agintarien alde, para que quienes tienen el poder de gobernar se comprometan en la promoción de la justicia y la paz y respeten los derechos de todas las personas. Eskatu diogun jaunari, Zure jauna gure laikoen alde, para que el laicado comprometido en la acción social y caritativa sea instrumento de justicia, paz y fraternidad en favor de quienes viven en situaciones de sufrimiento y de dificultad. Eskatu diogun jaunari, Zure jauna gure gure kristau alkartearen alde, para que nuestra comunidad parroquial sea cercana, acogedora y solidaria con quienes menos tienen, y sea lugar de encuentro entre las personas. Eskatu diogun jaunari, Zure jauna gure Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo podemos aportar? Me preguntaréis. Yo creo que la forma más sencilla y la mejor de poder aportar nuestro granito de arena es a través de los medios que las instituciones, bien sean civiles y religiosas, Cáritas, nos van a poner a nuestro alcance. Pero pongamos nuestro vaso de agua fresca.
Zenideok, egindakigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko jauna, sakramentu ezaugarrien bidez, bere betera eroaten dozuz gure erospenak, egizu gu guztion zerbitzuak gai egin gaizala, zure doai santuak hartzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza aurrean daukagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Elogia eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen guk zuri aita guztiz santu horri eskerrak emotea nun nahi eta beti Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Berau da zure hitza. Beronen bidez egin dituzu diran guztiak, berau bialdu deuskuzu salbatzaile eta erosle. Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Beronek zure naia betetako eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituan eta eriotza eserestuz nagusi agertu biztuera. Horregaitik, aingeru eta santu guztiekin, geuk ere zeure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogi eta ardaunei zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kruzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonaz zatitu eban eta bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta jan guztio kontati, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardinkaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dana, egizue hau nire oroikarri. Hau da sinismenaren misterioa,
Horregaitik, jauna, zeure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzuguz zuri eskerrak emonez. Altaran zure zerbitzari onartu gaituzu zalako, eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputzo dolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoan zure ereizaren moi guzu bere maitasuna. Gure aita santu, Leon aita santuarekin, gure artzainarekin, Josebarekin, eta laguntzaile guztiekin, eta lez gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak. Gaur batez ere, Venezuelako hildako guztiak eukidago guzan gogoan eta geure otoitzean. Eta gure hildako guztiak Juana Barinaga, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta etxekoak eta gure sendietako hildako guztiak. Asmoak Miguel Madariaga. Errukizak iguzarren, gu guztiok betiko bizitza jaritzi eta gigun, Angoikoaren ama Maria Duatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure aldizkide izan diran santuekin, eurekin batean goresten zaitugula Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri aita Jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakaziari jarraituz, bildur barik kanta dabigun. Abizuz jauna gaiz guztietatik, emoi guzuak gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorrikotan zaingako zala. Zebeadozu erregetza, zebeagozpen alindarra, orain eta beti.
Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten zaituet, neure bakea emoten, begira zure leizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea, beti zuekin, emoiozue bakea alkarre. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, emoiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dabana, zoriontzuak jaunaren baira deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Jesus maite asan, azken afarian, bera emon airi, ardauta ogian, gure zasalari, hilzeko aurrean, maitasuna zeukan, mendean, urtu daigun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin da ona. Apostolu eri, minez esan deutze, ni gaur salduan naz, bihar hilgo nabe, aitaren ganako, denbora jazbete, horaz bat, zaitu edan maite, gurtu daigun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagona.
El grupo de Scout de la familia me acaba de decir que van a salir unos días de tipo educativo este verano y me han dicho que os pida, que recéis, que pidáis por ellos para que sean unos jóvenes que se eduquen en el amor a la naturaleza y en la empatía. Y eso me ha recordado que yo también os quiero decir qué podemos hacer nosotros, muy poquito. Empatía, muy poquito. La oración, lo más grande. Y nuestro pequeño vaso de agua fresca. Nos ponemos de pie y saludamos a María, nuestra Madre. Maite Maria, Deus oraum, Recitates Jesus, Imus idalibus, Recitates Jesus, Imus idalibus. Jauna zubekin, Eta zure espirituarekin, bedenkatu zaiezala jangoiko algustiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren bakean.